Pemirsa wilangan hunian Hotel Ring Bali selami libur Natal mewah tahun baru Nataru war sekali tali selain nincap. Manut data sani kepupulang oleh Dinas Pariwisata Dispar Provinsi Bali. Rata-rata wilangan hunian kamar hotel bintang 4 mewah 5 Ring Bali kantos sulung dase kalih koma seket persen. Sejabanding Ring Jembrane mewah Bangli. Santukan Ring Widangan Inucap nenten wenten hotel bintang 4 mewah 5. Kadispar Bali cok bagus pemayun nguningayang, ring widangan Denpasar, Badung, Gianyar, miwah tabanan Sarbagita, wilangan hunian tambis samian langkungan ring pitung dasa persen. Ring Denpasar pamekas nyani ring widangan Sanur, wilangan hunian nyani kantos ulung dasa 5%. Ring widangan Badung pamekas nyani hotel-hotel ring widangan Kute, wilangan nyani kantos sangang dasa persen. Sapunika taler ring Nusa Dua kantos sangang dasa persen. Ring Gianyar pamekas nyani ring Ubud wilanganipun kantos pitung dasa persen. Ring Tabanan miwah Buleleng wilanganipun sangang dasa persen. Ring Karangasem ulung dasa 5% miwah ring Klungkung wantah 6 dasa persen. Ngenenin indik wilangan pengeroh wisatawan mancanegara ke Bali kantos 6,3 yuta diri. Nampenin indik kemacetan selami libur Nataru, cok bagus nguningayang sampun ngemargiang mekata usaha untuk memperkanti sarang angganing kepolisian untuk ngemargiang parikrama pengaturan miwah rekayasa lalu lintas. Manut cok bagus kemacetan sane mekanten ring Bali, nyinayang yening Bali kantos dados genah wisata sane kesenengin oleh para wisatawan ingkian domestik miwah mancanegara. Winata Bali Pos nguningayang.